Onde-onde pole ripo ada londe, yarek gariasa mek bulonde. Na iya bepa onde-onde manca jiwi pak de nuangeng sare kwameng dan lewe tenangka riawa yarega de nalabu. Betuana dan lewe manen nuangeng. Padai onde-ondewe narekku menasu dek nalabu. Na iya kia kawangi tak sedi-sedi. Mau ni engka gola celak rilalena bepae dek na palabui. Makuni ro pada nuang rilaleng ada ugi ya naritu lolongan dalek matete natuli kawang riasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ya ini berupa elok mebu Andreang tradisional khas Bugis ya naritu onde-onde. Perkenalkan asengku Safitri Nur Oktaviani, Asengku Divya Indrani, asengku Mujahidah, asengku Sofia Zara. untuk mebu bepa onde-onde hal kesedi ya ripagau ya naritu alat si bawa bahanna. Bahan yang elok dipakai ya naritu bola celah, kaluku, terigu ketan, pekje, kue hangat, warna Andrea. Alat-alat yang elok dipakai yaitu pisau, patalengan, pesaringan, baskom, patorong onde-onde, buranna. Yang kesedi polo-polo gola celai anggenna setengah halusu. Puranaro patena memen no wai hanga. Puranaro pakai kangi pewarna Andreang lokari lalena wai hanga Patama kangi tarigu ketang rilalena baskom Puranaro tambahi tercede-cede wai hangat yang pura ri parem pasta pandan dendrina. Ulen ini adonan ero anggenna warna macam bulo tercampur rata anggenna adonan mulai ribentuk. Pastikan ulengnya adonanna dekna terlalu mapecak supaya gola celakna dekna malumpat. Alai cede adonanna pipikan isina gula celak di tengahna purana roh tutup dan pak bunda lagi. Andre ko wae nak opurani pertama nih onde-onde ya rom. Rabus onde-onde anggenna menre riase nawae tunggu nih cinampe. Purana menre riase nawae angka mi dan sapuangi onde-onde loka ri lalena kaluku parute. Bepa onde-onde pura siap untuk diandre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.